Unajua kwa nini tunapendwa na watu ambao hawatujui? Ni kwa sababu mara nyingi kwanza wanaotujua hawana imani na sisi. Pili, wangetamani tuanze kwanza kufanya malengo yao yatimilike, alafu ndoto zetu tufanye baadaye. Na nyingine ni kwa sababu kuna wengine ambao walineemeka kupita mbele na halafu wangetamani siku zote wote watakao kuja baada yao wao wa kuwasaidia wao kuendelea kuwa wao. Kwa hiyo hawatafurahia kabisa kumsikia mtu fulani umefanya kizuri. Watataka siku zote uwasaidie wao waendelee kuwa number one, halafu wao waendelee kubaki nyuma, na ukija basi uwasaidie wao kuendelea kuwa wao. Maana wanaweza kumweka mtu wa mbali, wanamsapoti, lakini wao wa karibu kabisa hawatakusaidia. Nyingine ni kwamba kusema hawana imani na sisi ni sababu wanajua madhaifu yetu fulani na wameona tunavyokuwa na kukomaa, halafu hawaamini kwamba kuna kitu kizuri kinaweza kutokea kwetu. Na wengine ni kwa sababu ya chuki tu na wivu. Wakiona unafanya jambo ndogo hivi hawatafurahia kuisapoti. Sio kwa sababu umefanya vibaya, lakini kwa sababu hawana imani na wewe na hawangevumilia waone mtu anayemdharau afanye kitu ambacho ni kizuri. Ndio maana utawakuta wanawaweka watu wa London kwenye status, alafu ndugu zao wa karibu hawajali kabisa. Na hiyo isikukatishe tamaa, ndivyo ilivyo dunia yetu ya leo. Asante.